Yankwa Santimantemo na Security Task Force ama Kumasi Metropolitan Assembly no make say a commercial cars eduasam wonsa aka nyina ne se wo mo jelori fair yama wo ho kwan kase no etwaso Ahobambuku a omo ewo KMA nei wo matie si form akwakoche trotro cars be se aduasa wo chese wo moje apesanyafo no atwamenebo ewo santase wo chemu se wo hwehye ntuade a nke wo sapenjes fotua 3 series a ahyankafo yi eje 10 series a mo chese yesesie ene je pa ka de bia se ya anajo ni pa po ko eduma no wo mo pipe to the 10 series na man so di bia kwa yesen sometimes we for traffic agency mejo we price is ebe we say for charge 10 series every for 20 series don't for am load me no gan mo buda afọ mo ko so mo am da o me so ma den me kwa nyambu o me kwa yo mo kwa mi free go be jam si a sana ko mo je o o mo je me 5 series o mo be jam si a no mo de me kwa nyambu no ma te me 5 series no ma fe na 30 o hanya for 3 series 3 series no mo sa je me 5 series je me kwa nya haya me free no me tire ya ye pese Ghana ko yi 5 series o mo ji 10 series ye pese Ghana ko yi nti de bia mo nse mai esa e gbe before ko ba mi ebe o ko amuju double o ba no ma ju double enefe e ma Ghana ko yi enu achi na Sergeant Dazi Samson no enedi ahobambuku enu momutu sa na mui nya dom kase e bonkomo achese sa ehyen we nyina no odom nya kopie mu court abusu ameka to do for ne say yantu petro mu anu atu lolo fair mu esi apetro ya teso normal fair na yesi omonje no obi anje normal fair wa abeji abosu bia ye te we do be famra kwa so se mra ne de esi ne empeso bia be bo ba ntitu biem because ye tu petro ma America atu mu first nti yantu mu de ni kwa so bia de atum aju de fair o se o de oje esi all this kama kwa so nko school a de okonkon oba ro office ya na oba ye beji no akwa na meka kwa mate ni so fa no obeji ni sika se oje isa 10 cities ni ye beso gujai